manju muri on Ndizi andonsia sobe dan nigo chera gire Chinsa Ikomi jaban maroba ajinga kina niko kware ni SMS mangana mayiri umaina ya nate wateka imina isko ya Gusii kuru chingongo yejenze ili anyimo jesu kusomo na bosongo na wasemerikwana na ore ime ya Ndizi asuban sumo Gusii anako dena toska ikiagara Chinsa ichabe chingo te na legenda tokora na ime na isko ya Gusii na manga na tokora na sensi to ya Kenya annekrumra yumo kuru bwenzi ya Kenya urkenyata amo no yokabeira mokonyo se Vice President Kalonzo Musyoka baikasenga ya nyagosira mowasiri wejise Professor George Magwase ogwakira amateyi engora anekremiruberio yochikomoenia gendreta burituko lia chumamosi boigo mangana nare gendreta kokorana sense ya Kenya kero abange banada kweboria ninge kogera Gideon Moi oyiro muraya se kiama yakanu oikabono ataraikirana ase erariende yonsi omobwasi miu romoja oikaboniga boigo no mugabana oyokabiro mugabana we county Mombasa Hassan Jo hamona Junet Mohamed ayu na ali amanga bandata kuboria osaba kemenda kweboria so mobori bwasi miu romoja Raila Odinga no ara asensi ya Nigeria anekaranya rekawate abuna bokorari mboli buya asensi ya Kenya anekarate buna inzi Afrika njira ikirania asensemo ya gesiasa yu ngati yali kandi okoragana imena isiko ya Gusii kunina kuborio bana injego ikomoelio yora sense merio munwe manyerelio nigakoro kwa chosho Auta ekarabigairi nyanja makwene kuna gochira senjira ya yichibicha amo nerio gya senjira ya bya kabisa nanjiko ko yara terasole idariane Brighton Makori kubatakana namate mwanyardega kubwatu ko yikraskiri ge Ikomi na kabere kerojискuru jinde jigendrede koko keramachiwa nyardega ko Amayia asiskuru yamaliba iyegotoka se ewodi ya Kisii Central asi county ya Kisii ebunge nyaribali cha chiniga bayiboli batarakokera amatokeo osamachibu anyardega kubwatu ku asiskuru yanyardega ko enyorera emini ya 2.7 kurende abayiboli abu nigori tukurarira bakorobekana sebono baburirie oyo gusangire chipesa se skuru eyo boigo no mwarimu monene konganywa kurwa senseme yekera batebune skuru eyo nigenda te kokarabobe asabateru nambago chikoremerali okokarabobe kwa skuru eyo rero iga ina moro torega iga otorabanya kenyoro bamaliba abayiboli and the stakeholders bekinyoreki igoto nogo kumbio konene ekere sukuru ya ito ya rosiri guya amachengare buya umweshimi goito ruro okorokurja nyaga katongi abekirororo epasi ere isikenene twanyora masomo igare 2 omwalimu ochenje twakagendo ya gacha nanyore to emini kere 5 oya karumaega anyaretire 2 Prince be ntori ko moseri okoba ngatari omubyale bwesukuru esababu ekogera ntomo gakase sukuru na sengenjo atagete kusali performance in state yokobeka abalimu abayibona abana amerinde performance yabegoro barabo bachakire byasara ne pasa asa mangi bano igoro yorobot yoro ndete kwariga nigwa na Josephat amisi igora nyorege koragense yama yabono marobato maja kurigeria naki abayibuli bare koborani inanga kyumarimu yabachandira se skuru yikrodoska bosyo nigesi skuru gosijinse maje skuru cyabanyene nigobono banyadire bakoboria serikali kubainyo na baruko ba besenge rinde banyara bakwegenderia yumuroberio junior secondary school amona CBC go ikerana asiji skuru aba kwana nigo bateru na barabu batake irigo tigumaye kiagera nigo bara bengenjo asomoroberio o junior secondary school osomoroberio o CBC Usema kwamba siku zote ukimlea mwana mwema na mui mlelee mwema, ukimpa mchele naye mui unampa chelele. Yani kwa maana kwamba serikali isionekana kwamba inabagua shule za kibinafsi kwa namna fulani, kwa sababu kama sasa hivi wamesema wanapatiana vitabu, wamelipa school fees, ambayo inafanya wazazi wengi waonelee kwamba public ama shule za kutwa ni afadhali kuliko za binafsi. Hilo ndio jambo ambalo serikali inafaa kuangalia ili iweze kuwa na balance. Wazazi wasione kwamba huku kwa shule za kibinafsi
hamna la mno. Huko ndiko kuna mambo mengi, mambo na investment, library, mambo na computer room. There's a lot to be done. So the government needs to at least strike a balance ili isionekane kwamba shule za kibinafsi zimelemewa kinamna fulani, kwa sababu tunahitaji hela nyingi ili kuwa na misingi dhabiti ya elimu. Ndemo Steven Monon hena ndete kwa ni roboti urwa senjera yubu kiranu ko koragensa yamon hena ju korwat kira senjera yabene karatukerta sensemo yejise mini ko bono jisukuru chobroso anena chiriche serikali ibona joji gendreta somorberio kwariganie aborokiwa abekirasi ya grade 7 wegasibanya reba kuboria serikali kwene kunango bwatokere enengo sijibasi jigutumeka skuru eri kwangoi na kobeke miroberio yo moroberio junior secondary school asenjera yekebiro baokwana ni bateruna okotumwa wechibese asege kagose mwango nigera chikwirira masomo agenderera si skuru au imeyense ya Kenya. Abana tuabwate last year as enrollment yetu barenga abana 95 abu abangi babo bairanire back except abana babiri bakiri on transfer challenges to wetrangiringa ndubwate facilities taisaini akwara mnabona ndubwate laboratory even say the sanitation facilities buna chichonjiri goisa na buyesa uri abana abono ngoja bari kuruisiko na bakoranga serikali buna ya promise ga koleta chibesiria ndwagache birasi twagache gira paratori na sema yes kuru uniform bona bali koranjira bana ke bara nyakoria babolitoroji bwato mojano no mumurage. Tumefurahia kwa hii masomo yenye serikali imetuletea. Tungeomba watulete walimu. Roboti rubono kurwasi kaunti Nyamira chob mangi nena endete kurwarigania na chokororetera se Chinsa ikoragense ya bona maroba kroto kusukabosio aronigo tokwenda wikase kinyoro keiranyi asebano mongino yomo asemambia leranyara kagotoka asege sima osega kwete aruswige sima mega kwete asensemeyo ya kitutu jaji south asebano abanyanyimba batero na bachakiro botuki bokwena gininge kare kyanyara kakorakana asensemeyo kero mongino yo anyara kagotoka gakwete asege sima ekyo asensemeyo botuki mbaga ndrede ekero mobero nyara gokorusu asensemeyo na kwirugo ikasengendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Tuachire kubuli bagote baktemani kankeri twanyoria abegete kerugo garia bate bangano ale kunywere rongori silipa stwara jare ngone reso ya ine kerugo ile kananste sababu ya gara bwiruta metera manyekana tunarangelinga ntubwate amangana ya bantu bagotwale birengerie binge maybe stress depression amangana chenali tokuruke songo nga mental health bantu kwende kogenda ase bantu bechikanisa no ine chinyakitali baje mnindo sabarai bakuruke ntokurunga guidance and counseling kiagera no twara bakongo bonde bonse no banu bato burwere tekaneri weita ya valende ya berengane eke challenge nene sana ase binyura abantu weita na ndibuna rero personunche kurwa seita ali singurwa manyete kuriketare umwana wembo tukubwara ronengenta bibucho kiro tukubwara tukubwara jegasi atwa chamambia so ine challenge rero nende ntugende na raiga gesimeke gani getambe sana lakini ngia gajeire ekimukuriyo gosieka so gokurenda rwesa abantu bakwa gaja nyumba gose bakole maybe sima ege sima gerike mento kwa gajirwa sikigosiye kwa nyendiria siekire no nyumongino yole gocha gosira tari kunyara kweruta maji bare goteba mungino yo tari yamenyeta asenjera yogo chandu no age kobanga abantu bande ho bagweita asengenjo yobororo oyo no mungino muya osometi abana baye naenda abana baye barebo bakwenyara nigarenga sobo menyo buya naenda bwato burendi buya boisai Mwanju muribana gotaka kumanya mange korwase kinyore kikeirianyi tomba chako jarigiri ense ya moya bona maragoba ekero molikyo to finish ntu nyanja enda to twari ni roboti urwase njira yobo ikerano kerongo sukabosio ni gobona muna chebi no monene mahata kome anyaririga kuburia ba Kenya bonzi kwende kuna ngo habare esiko abasubati esiko yabo korengana na nigaro ribo na basubati ni bagendete konengetwa as ebinyoroka okwana anekerekirana asumuroberio bogo chakia umuroberio maite na women leadership in ro nigateruna ase wikiri ya eta niga mangana nyara korande mitandao kuna mahata komo kule korenda mangana lengo bolimo na ndarengete komonengeta omwana omusubati. So I blocked myself completely from the social media. So this is something we also need to train us how to deal with it. Because if I were to listen to the social media, I think last week I was dead.
Yes, it started, she's very sick, she's receiving dialysis at Kenyatta National Hospital. Then that time I was launching a beautiful building by the Chartered Institute of Arbitrators, and we were celebrating a milestone and dancing. And from there I'd gone to a wonderful team building meeting of the Supreme Court, a working session. And then this is the news that is all over, that she's dying at Kenyatta. Then I think she has left Kenyatta and she's involved in a deadly accident, and then she's dead. So really, is that something for us to look at? It's just, I'm like, are they pretending I'm dead so that they kill me, and then they say after all she was dead? So we have a lot of challenges as women. So we need women to own each other, to celebrate each other, to understand the circumstances under which we work. Ekere serikali ya Kenya Kwanza yekorawa n'umurai bwense Dr. William Ruto irengete gochikwene kumunango swatola zinjira yekerero yemagadana digital nigo litukorera nyaraka gutwara gikaro ky'abawasiri anekara abawasiri abarekana bawikasa magaja State House karatwara gikare cyupatabwati kende gyonse sokoboko kwao anekero bacha kiri gutumeka egento magadana pebaleze abawasiri abo nigo bayikase OBC gose asensemiri State House karbatwara gikaro no murai bwense ekero banyara bagutumia enjera yekerero murobereyo nigo rengete buna ense ya Kenya ngochire gutuguterare amangana yo gutumia masakara anonye nekero bantu bagutwara egikaro anani gagochekero bono ense goseri ya nyariri gonjoreria magana mekandebna climate change ekera masakara korekanumna naoni garako goseri asogo change kwelire. So digitization of all government services is going to be part and parcel of the processes of the government of Kenya and part of the delivery of this administration. So I want to congratulate CS1. Unge nigo bono banyarire bakobori ebigambiro gutumeka marieta maya ekaraba koroko na jakwa ekaraba ya kwana ekaraba endeta sege karogyo korire na nahari ya korekanita sobo jore bonne buetire karabara sense meria Mombasa ngababunga barorekane buna amangana nara tumegeta matindi ekeriki na kyari kona chwane ne keriki ari kwa merelio bobui bumurai bwense ekarugigeti kwa seke ambere kanene ya Supreme Court. My take on the issue of the IBC selection panel is we have to follow the law, because this is what was passed in Parliament, the 13th Parliament. Then it went to the Senate. They did not even add a full stop or a comma. They passed it the same way. So, and this is something that has been discussed by JLAC, and JLAC has committee members from both sides, both from Azimio and both from Omurai bobomo bwazimio ra umoja wa ni Kenya Raila Odinga nigara sense ya Nigeria nekero aikirana segi kareke ma sense yo nekera nyaleka tabuna jinsi cha Afrika nchira korabu ya sense mo ya gesiasa no nekero to kwenda sobo chorika ukona sense me uniga teruna no nense ya Kenya nigebwa tobo mangana mange kero chikura chicha nyarde chigweta sebono wikabono ataraisanika kuna nyarde kobu chikura chirichete chuma kujirwe nemero ngebere na ibere. So I'm honored to be speaking to you at this distinguished forum on a subject of credible elections and economies in transition. I was invited at this time. I don't know whether I was the right person to talk about this subject today, but I'm going to try my best not to disappoint. This discussion comes at a time we are grappling with this same matter back home in Kenya, following our last elections last year.
Professor Makau has shared with you certain issues, but I don't want to go in that direction. Back home, I have expressed fears that if we do not comprehensively and credibly address the issue of credibility of this election outcome last year, the virus will spread and affect the upcoming elections on the continent. Ayibona ararenga Chinsa Ikomi mwanju moria kurene gothina tosuka kurwa Ndizi TV nero wansumusi ikere mirobirine menge to koretera kira ritiko igo tosuke nero Ndizi TV wansumusi kurene go wakira mbye mona karo gwachora kotengera mangana ime ya Ndizi TV nero wansumusi gendera ko yebwati mirobiri yito ya kira ritiko yorenga sense meri mu rubanyererio nigakoro kwa Auta ekera bigari nyanja mene kuna mali ogine chwije cyago cyera senjera ya bene Nigeria ne Brighton Makori.